Комсомол саһы санатаққа. Мен Қарайданов Николай Серафимович 6 сааспын ааспыт үле бетерәне эдер кеммин ахтар саныр боллаққа жеңер элбэх боллаға ди. Чөпчү комсомол кемим келин осколаттан производствоға келбеппер сағаламмыта. Кыһынча 907 саллаққа чөркө хорто сколатын бетерен төрөбүт дойду бар Победаға Дмитрий Петров атынан отделенияға рабочайынан үлелии келбитим. Үлебин Иннокентий Васильевич Кузьмин атын сөгер нелегер ытчат комсомольскай ферматыттан сағалабытым. Комсомол күнүн урут сылайы белетиретибит. Комсомольскай муньяхтар элбахте болалларын өйдүүбүн. Бирде районной комсомольскай конференцияға кыттар чиеске тиксибитим. Табарыспынан Бочонин Иннокентий Иннокентьевичтын осколаға бир класска сыһырылах бахатайдар бола сылжыбыкпыт. Ол класска үксе галялар эте. Үлебит быыһыгар каста да келен түмсе сылжыбыкпыт. Келин Дмитрий Петров атынан отделение уларыйыта Львов Николай Федорович жаһалынан табарыспынан Слепцов Мир Николаевичтын фермалар бирегежирдеринен үлеләбиппит. Онно комсомолбу төрөт болбута. Эдер комсомолжон үлелихтәхпиттен болбута. Кинилин общественный нагрузка быһытынан табарысты суукка мен дыынды начальнигынан талыллан кас дасыл үлеләбиппит. Кас биечер, бырахынник айы, коммунист, комсомол, ытчат составтах жуһурусты болох турбут. Отчолорго бәрәдеге кеһи сотчо суогон үрдүнен оннук тәрәһин барара. Салгы салайар кадрдары белемнер техникумга ыытары партияга киллере сатабыттара. Тоғаре оның кыккыраччы аккастан кебиспиппит. Ол кемге Николай Федорович Львову карбалакка ыппыттара. Ону утаран үлебетиттен аккастанан мен рабочайды барбытым. Комсомоллур кеммер ред коллегияга барым. Сен элбек каһыт тахарар этибит. Элбек гастролларга көктөктүк сылжарбыт, араханай суботуньюктар комсомола суох болбаттар эте. Комсомол кеме ологум сырдык, үйрүлэх көтүлэх кемен курдук өйдөбүл халбыт. Ахтыны суруйда Қарайданов Николай Серафимович.